Remakeup ta Chihui Khamachaya Paubing Manipur Rot Khamarat Vi Maramli Yarwi na affidavit misang khawai Sarkar na Adam Kasay Sang Mihaira Manipur Lok Sabha constituency li unreserved seat Akang Rum Sang Mi Khawai Union Minister Ranjan na Bohaira India Myanmar Thuribam Ngavai Pinsir Haura Gachili Mizoram Chief Minister na Makhamaya Phongshok Haira Laikyang Ator Aje the Tangkhul Express Vipa Ayonmazan Awungshi Chihui Inaba Midalay Pao Ping Maysa Inang Narumsa Manipur Rot Khamarat Vi Maramli Yarwi na affidavit misang khawai Sarkar na Adam Kasay Sang Mihaira Kharam Gachangwi Aina Manipur Rot Marat Kahai Maramli Yang Sang Khawai Center Sarkar na Kapangasang Inquiry Commission na Ajakung Ngapay Gachangwi Aina Yarwi wi statement Ngahot Kahai na Rot Marat Kahai wi Maram Katay Kashabing na Achumwi statement commission chili affidavit Aina misang kapay na Misang Khawai Adam Kasay Sang Mida Achuwi Tarik Maguda Mati Aina Dangda Shomi Dalay Commission Chinahang Haira Kasa Thaka Yarwi na statement affidavit Misang Khawai District Administration na Kalem Aina typing facilities Nguran Mia State Sarkar na Relief Camp Subdivision Kala District Headquarters Levels Vi Aina Yarwi statement Bingji Kazip Kui Khawai Khangran Sa Haira da Commission Chinahanga Yarina Boss La Masha Aina Commission Li Affidavit Chi Direct Misang Baya Rot Khamarat Chok Kahai wi statement Rino Complaints La Allegation Kapen Rino Affidavit Chi Commission Li Misang Luda Ngahot Talay Commission Chi Nagahang Statement Maning Aka Complaints or Allegation Affidavit Misang Khawai Adam Kasay Sang Miluda Kapo Lehaw Kalarida Adam Mihai Kasawi Tili Rot Khamarat Shok Shok Kaji Lehaw da Psychology Paning Laga Adam Kasay Sang Khami Gasana Delimitation Process Le Kashok Zang Thar Zari Aina Jitay Kawai La Mijang Mikai Masa Kawai Union Minister of State for Education and External Affairs Rajkumar Ranjan Singh na Bohaira Manipur State wi Parliamentary Kala Assembly Constituency li delimitation process li Tharzari Daza Gahai Darkar Gasa Phongshok da Kipa Khashili Mijang Masala Sami Khawai Ranjan Nahanga Maram Chiwang Union Home Minister Amit Shah li RK Ranjan na Chichi Mida delimitation process li Pamay Khawai Maram Akakhani Gasatsanga Rajkumar Ranjan Nagahang delimitation process chi term makeup kachi census machine we atishurda kasapara latest census data we atishurda kala biometric zangda atarling kasa data shikichin para the Union Minister Chinahanga delimitation we maram ainang soda Manipur we Lok Sabha constituency li unreserved seats akang room sang khawai Bohaira Assembly seat hang truk leida khalai wi aina hang shini gashun khawai kajihan leida reserve SC kala ST kala unreserved seat khang yearly fair sa khawai hang sanga boda khalai jina Manipur ling raija khamai political minganing laikhang sak khira mira da Union Minister Ranjan na kajihan phongshoka India Myanmar Thuribam Ngavai Pinsir Haura Gachili Mizoram Chief Minister na Makhamaya Phongshok Haira Indo Myanmar border fencing Saki Gachi Maya Kapai Maning Manada Mizoram Chief Minister Lal Duhomana Union External Affairs Minister S Jaishankar Li Hang Haira Chihui Union Sarkar na Northeastern State Matiwi Into Myanmar border Zingkum Matika Gahai Free Movement Richi Malayli Marada Khak Ta Thangwi Aina Zimiksho Khani Thangwi Chili Kahang na Mizoram CM na Gahang British na India wi Aina Burma Khaishok da Mizo Spingling Atay Ngasak Gahai na Mizo ethnic wi Lam Agai Khani Aina Ngagai Mi Gahai Ji Hang da border fencing Sara Gachi Mamaya Bai Manada CM Chinahanga Tari fencing Saki Kachili Atumna Administration Akawi Azingli Nation Akasada Kapam Hining Chang Rashum Kahaina da Lai Tuhomana Jaishankar Li Hangachi Jaishankar Li Kahangchi Ajahon Tari Katumtang New Delhi Sam Kapangli Kangazek Nada Degan Herald na Baumia
fencing china mizo na pingli ngakai nga sakra kala British na thuri semi ka hai hi khamaya nga sahara da mizo na pingna makhamaya nga sara chi haira. The Times of India we are tishuda lal tu homa na Prime Minister Narendra Modi li sam kapangli maram hiwiwang ningmaring kapha phongshok kachi. Ukhrul District Institute of Education and Training Tayet we are jingli rumida khalai dalit course we admission process mazat pai from rada Tangkhul katam na saklong na shokhaira. DKS Education Secretary na pao mi ka shok li kahang Ukhrul diet we result declaration process li makacha lai hawa chi dalai. Maramchi DKS team na yang sang mi mahung dalai diploma in elementary education course to admission process kham salu ji haira. Saglong china nga tinglaga yari li pao mi mamanra da yari na kakatom mi khawai po dalai. Huyen lan pao wi editor Thanabir mai pamli Imphal Police na aya tukner da state we press freedom li kahab winning ka kharik marmay nga sakhaira. Thanapridli ayang ator police na detain sahawa detain kasawi maram harzak da mapong mimana kaji state we law and order situation maramli kapong pa akawi ay nagashokra da hangdalay. Ajahon habdali kanglebak ki mayrawi senior editor Wangkem Cha Siam Jaili police na tukakwi shokhaira. All Manipur Working Journalists Union with President Sakasa Wakem Chawi Tungli Kamashung Makamashung Mapashok la Pao Kami we charge per Shorkar Nagahang Pao Kapong China Yari Liang Shi Kangrokala State Li Rot Kamarat Mermaid Shok Nasakpai Shiam Chai Li Tukakwiji Katumtang Wibang Police Custody Li Hailaga Bill Mihawa State we senior pao me pingli chithada tukakwi shokta khalaiji Manipur we media freedom namshan khami thada thekwi khangasak le haira kasaka maram we khamashunga pao khamili khangaji malaila phongmi khawai pao me pingli ngak khami darkar kasa maram la yarili majuk ngasak haira. Congress we Manipur to Maharashtra march ji ming ngacheda Bharat Jodo Nyaya Yatra Jatra ji haira. Rahul Kanti na Thanda India we zimik shoshong aina zimik dunchong papai ki kachi east to west cross country tour ji rakara direct rada matithang Imphal we aina hapokra dalaya. Congress na Kharegum sa gahai Bharat Joda Yatra chiwi kan khana shurpapamda achui Bharat Joda Nyaya Yatra shongzahi yarwi social economic kala political mashun matha khamai chui khamai li khwika khawai kharin sai. Yatraji 6,700 km we Shongzang Asara, the Congress President Mallikarjun Kharge na Baushokhaira. Yatraji 6,700 km we Shongzang Asara, the Congress President Mallikarjun Kharge na Baushokhaira. Congress Communication Chief Jairam Ramesh Nagahang, Shongzaji District Shakha Thra Kala States Thrada Pangawi, Lok Sabha Segments Shakha Lizadra. Indian National Inclusive Developmental Alliance INTIA Block we Katana Bing Kala Civil Society Organization Pinglis Shongza Chili Rangarum Kawai Ngo Thaira. Bharat Jodo Nyaya Yatra Zimik Shot Rada Katang Uttar Pradesh we Amethi Rarberli Varanasi Prayagraj Kala West UP Wagzangda Berili Kala Alikra Wazida 1000 km Langda Zadra Tharao Darik Trada Matiwi Aina Haupokta Imphal we Aina Zimik Sho Hong Turukda Turuk Thang Zadra Ramesh Nagahang Bharat Jodo Nyaya Drahila Karewi Kanya Kumari Aina Twilaga Kashmir Vakashungwi Foot March Yakha Khalat Khalai Kala Khangajay Khira Kamingasara Nya Kajihi Mashun Kajina Bharat Jodo Nyaya Dra Kajihi Ngalai Likokha Sakawai Mashun Shongza Zat Kawai Kasana Shongza Hi Mampaili March Mayo Darik Maguthang Kupsang Kawai Ngarandalai. Prime Minister Narendra Modi we Bariksha Be Jarja Edition Kashini Achui Tarik Maguda Chiko Thang Langchin Sahaira. Rani Chilizang Kawai My Government Portal Li Mingchan Kasa Gror Aka Langhaira the Ministry of Education Nahanga. Rani Chitilhiwi Bharat Mandaman Lirungmia. Rani Chitilhiwi Bharat Mandabam Lirungmira. Online MCQ Kangahan la My Government Portal Lirungmidalay. Bariksha Be Jarja Ranye Mararang Laka School Level Li Ranye Ngatete da Kwika Sara.
School levels program pingchi Chihui tarik thurada khani aina haupoklaga tarik maguda katumthang kupsangra tarik maguda katumthang chi Nidaji Subhash Chandra Bose Wikaparazimik Shola Mayonda District Shapangali Painting Han Rumi Kidalai Bariksha Be Charjahi Porikawi Malunga Kazakwi Kasala Pressure Kalai Himalay Kawai Katamna Abavu Chishut Mizang the Prime Minister Motili Kangasan Samkapang Ranyena Rakara Zingkum Turawi Alungli India na Nepalwi Aina May Power 10,000 megawatt Kwikawai Kamayale Haira External Affairs Minister S. Jaishankar Kala Nepal counterpart NP South na Chihui cross-border transmission lines Katum Turkat Kami Haira. Nepal na power export Saki Kaji Miyak Kangarog Intiawi Energy Secretary Bangaj Agrawal na Nepal counterpart Gopal Sikdel na bilateral agreement choice sa Haira. Power Export Agreement chi Nepal India Joint Commission wi kazip kashine li shoi kasana Renewable Energy Wibang Otsakrum Kawaila Nepal Electricity Authority Aina National Thermal Power Corporation Limited of India na kamya lai haira Nepali Nainu na Zakshilak Aina Sadza Gahailing John Kamisa da India na financial package USD 75 million kada mira jihaira Itum na Tepai 2023 ngapai tarik katumthang Nepalwi Jajargot districtly 5.7 magnitude nainu ungda mishaka hangphanga kada thisang gahaina kala shamati shika sazahawa itumna phaningung pai 2015 kum Nepali zakshila kahai nainu ungda mi thingchishat langda thihawa Chihui aina nemra shumlaga ajakum wi nainu china Nepali zakshimai thui kaching asai India na Nepali khangjon miragaji External Affairs Minister S. Jaishankar na Nepal Khawali hanga. Jaishankar na Nepalese counterpart NP South Lingasoda. Driphuvan University Central Library kala reconstruction project kate Khatmantuli Thargat Kamia. Project pingchi 2015 nainu Chihui reconstruction ot kasali gazangna. Jaishankar na gahang Prime Minister Narendra Modi na Nepalwi kakhanang sikafuling rumta India na ngachon gapay ngachon mira dahanga. India na financial package migi kachihi Nepalese paisa lupa 1,000 crore kai USD li 75 millions na kalaji nainu na sakazami gahay infrastructure semka lishit kawai wibang na. Ajakum Nepali nainu shokta masangla India na humanitarian kangajon mipok kahaina. Latluida achiwi kamataya bawing. Manipur rot kamaradwi maramli yarwi na affidavit misang kawai shorkar na adam kasaysang mihaira. Manipur Lok Sabha constituency li unreserved seat akang rumsang mikawai Union Minister Ranchan na bohaira. India Myanmar Turibam ngawai pinsir haura gachili Mizoram Chief Minister na makamaya pongshok haira. Achui pao hiling jang haira pao nganada klay na tumsay korali ringapakala kamahaya zimikshong asaruno.